umahanga gatari gamwe na gamwe cyira abanya-Uganda matkongo Uganda ibasaganyirwa munonga konka abamo muri abantu bagira ngo ikintu kiza kwitya Uganda amahanga g'abajungu ikibari kugira ngo ikija kuteretero kwinamira abajungu munonga Uganda abadaloza nti okugenda kwa amahanga ga Africa mu Russia oba mu China oba okugenda kwago mu America nti ekyo kigenda kukyusa flight obembera eyamawanga ago eyabannansi ekyo kyebaliko tebakimanyi faba badde ebbanga eriweze ebyo twabirabako dda nga bibeerawo Cuba wabaddewo walingayo olutalo wakati wa Savimbi ne President Dos Santos olutalo lwamala emyaka nga 30 naye nga abalusibyeyo Russia n'Amerika buli omu alinako saidi batwala byakulwanyisa nga bwe mulaba batwala kakati e Ukraine. Matovu Vian Ngoma nagira ngo no Uganda eyo sirene kwatana amahanga gandi eshemeye kwegendesereza omusego kumaneko za sente z'abajungu abo kubeshemere kwetongora nk'ihanga. Viani nagira ngo enkwatanisa Uganda teireho n'amahanga nka Russia hamwe na Serbia kiza kuyamba munonga mu kutungura by'obushubuzo mu ihanga konko kunagira government eshemeye kutamani akwatanisa n'omuntu wa hansi abo kubanu washemeye kuganyirwa mu nteeka zone zerikora. President Museveni yagadde kulaba nti atereza enkolagana ya Russia ne Ukraine. Gwa ne Ukraine tujiyetaaga. Engane muri aba Ukraine bibajigano fulumye engano kyatukola bubinyo engano n'erinye beyi abantu ebyokere bitabuka. So cyari badde ekyenkizo be ekintu ekikolamu amagezi ekyessa yali badde byali bivudde e Russia yali genze mu Ukraine namubulya nti bene badde eri wa Russia munoowe mukubagana naye engambe kino na kino muteeseganyeza mutya naye yadukide Serbia so kati awo siraba nnyo move yabadde mu kintu ekyo naye kati kikwase mukama nga bwe twogera bajenti bange bulusubolemererwa mukama yayambako naye ng'ekituufu kiri nti twetaaga eddembe mu Eastern world twetaaga ensi z'abazungu abo abali mu Russia ne Ukraine baterere buli baterera fetuddamu ki fetweyagala n'ebyokulya ne standard of living mu Uganda ekyukako omulingo ngo kumwe kunagira ngo Uganda eshemeye kongera amani mbyobukiga byayo nkamasta hamwe na gasi umayago kumaneta amani habyo kwerinda. Saddam Gaira uriyo mahango mbyo butegeki nagira ngo korega neteiroho ne baso butayamba abantu abo kugira ngo Russia nerwana n'amahanga gandi kandi iki kibasa kwihawe nkwatanisa hagati ya Uganda amwe n'amahanga Russia iri kurwanagana nago olole mulaba lutandika butandisi olwa America ne Russia lutandika butandisi lugenda kukwajja okumala emyaka ejiwera 50 nenga abantu mu mawanga ganagafa agakyakula nga beba safaringa at the expense of the interest of those countries. Muringo nuko kumwe Saddam nagira ngo amahanga ga Germany tugende kigenderwa cyo kutungura amahanga gitu konganigageza aho kutunyunyuta ati nko kugira ngo abembezi b'amahanga ga Africa bamesho gabo nibagataha kweremezo mu ntebe umanya go kutungura umuntu wa hansi.